Yebo sanibonani. Hayi ke ngicabanga ukuthi yonke into ke manje isimngomumo. Ngicabanga ukuthi yonke into iright. Konke kuhamba ngendlela. Sizodila ke nodaba olubaleke kakhulu. Uconfirm njengamanje ukuthi yonke into ihamba ngendlela njengamanje. Sayi ke namhlanje kaphelele amaphupho ngixolise nje ke sound system angithi siningi into eziqhunyiwe njengoba nje manje sizohosta ulive wokuthi la ukhona mbishopi uthi uyahlola uyaqiqebula mthegeni nje noma ubani umuntu enazi ukuthi wayethi uyahlola ubiza amagama abantu ubiza iID yomuntu ukutshela indaba zakho nginabantu la labantu engibaphethe labaphethe ama-ID card wabo uma ukuthi la ukhona uyahlola uyakwazi ukubiza iID yomuntu beke wabize yalaba enginabo la mina myself ngizokhipha u10,000 ngikunike bese ngiyaphinda futhi ngiyakuvuma okwakho nje ukuthi requester makuukuthi ngampela umuntu ohlolayo requester ungena kumina evidweni la ngiaccept mase ngidonsa umuntu la mase ke siyakhetha ukuthi sithi hlolela muphi sobe siyiphethe iID card yakhe siyiveze ngoba kunama radio asixhaphazile lemkhuba ibiyenziwe ema radioweni abantu abawathembayo kunama radio asixhaphazile kakhulukazi la eKZN yabona ama radio abiza igebengu ungazi ukuthi kanti ama radio nawo abuya asebenza ubugebengu yini kugwazela umsakazi ukuthi umsakazi akavuma umsangano ungathi shu ama radio ahluleke ukuma ukuthi ayikho lento yakho siwabonge lawa ama radio akwazi ukuma akwazi ukubona into ekhona into engekho siwabonge lawo sibonge nabaphathi bawo kodwa lama radio lawa asebenzisane nama scammers iminyaka emingaka sithi full sec kuona lawo ma radio wena onyanyayo full sec off uyabona so mangabe khona ke nje othi khona inumber 0798130260 uyangifonela noma uyangena evidweni kwenzeka noma yini uyangifonela akufona umuntu othi sawubona my king namntande kufona umuntu othi ukwazi ukuhlola ngisazolivula leli thuba lokuthi ungifonele ubuze noma yini mina nje king bhaka ngikwazi ukubona ukuthi kwenzakalani phesheya ngila ngikwazi ukuhlolela umuntu phesheya ukuthi izinkinga zakho yilezi kanje kodwa ngeke ngikwazi ukubona iID yalowo muntu ophesheya ngoba into engekho ngokwepower ngoba mina ngiconsulta nepower for real angiqamba amanga bemayithi yaconsulta mina for real ngokwepower uyabona ngachazelwa ukuthi igama lomuntu alibizwa isibongo somuntu asibizwa inombolo zakhe azibizwa uma ngabe ukwazi ukubiza iID yomuntu uhlulwa yini ukudlala ilotho ngabe uwina every day kwilotho ngoba ngabe wena usuke ukwazi ngisho inamba izophuma uyidlale wena bese uyeke uskema abantu makuukuthi nje umuntu ohlolayo umbishop umprofeti angigxilile kuyinyanga kuphela angigxilile futhi babishop kuphela angigxilile baprofeti ngizoqeda lamanga lawa nakho phela likhona ucingo mawungifonela nje ngiyalibamba nantu mangabe uthanda ngikuedela la kwivideo mase ngibiza i-team yami ni ready lawo bafethu ni ready hayi mangabe ni ready nje khululekani baphethe ama-ID numbers abo amagama abo bakhuphuleni impela khuphulani wonke umuntu manje khuphulani abafundisi khuphulani osigujana khuphulani abaprofeti khuphulani wonke umuntu njengabantu bafethu othi nje ukwazi ukubiza iID muyeke lo okuhlolelayo athi ngiyalibona ithongo lakho lithi ngiyabona izitha ziyakulanda muyeke loyo ngithi mina lo othi yena ubiza iID hayi ngifuna loyo lo othi yena ukwazi ukubona amagama abantu abafa akangeni la uma ngabe ungangenanga la ungaphindi uyenze le nto ngoba beke waphinda wayenza lento sizombiza ngegama ke manje sithi sibanibani sikubonile kwivideo wenza lo msangano sicela ukungena nawe okwamanje angifune kubiza igama lamuntu ngoba ngilwi namuntu kepha ngenza ubulungiswa kodwa beke wangangena noma kuthiwa uyisitha sami noma kuthiwa umngani wami noma kuthiwa uyisikhokho sami noma kuthiwa unja yami lalela baba anginanja yami mase kwenziwa iqiniso anginasikhokho sami uziqiniso anginasitha sami mangabe kumele kwenzeke iqiniso ukuthi ngifuna ukususa lento eyenziwe abaprofeti kakhulu kuma TV sibabuka yenziwa osigujana kakhulu ko live nasema radioweni yenziwa ababishopi emasontweni nabo namhlanje siyayivala leyo nto and mawungangenanga la akaka request umuntu kwamanje mawunga requestanga wangena wayenza leyo nto
Ngiyokbiza la direct, invite direct, sengikubiza ngegama, bakubona abantu baleka 99. Okwamanje ngisageneralize. Uma ngabe ungazanga, yeke lona. Manje mase ngishilo mina ngathi ukuthi uyabona madoda masikhuluma ngoNkulunkulu, uNkulunkulu ukhona bafethu. Amandla kaNkulunkulu akhona. Mina King ngiyavuma, uNkulunkulu ukhona. Uyabona mangikhuluma ngedlozi lakho. Idlozi lakho la ukhona ekhaya khona. Angikhathali ukuthi what is it that you are currently going through? What is it that you are currently facing with? You know, what is it that you are currently encountering with? But your ancestors are there to help and fight for you. I know 100%. There is no way I can dispute the power of your ancestors. There is no way. There is no way. But laba bathi bona bayahlola. Hayi, there is no such. There is no such. Mawuthi uyahlola ubiza inamba, ukwazi ukubona ukuthi khona ubhuti akuthiwa umphikeleli owashona ngo1990. Uyabona lo bhuti wadutshulwa kwakade kuja amanga lawo. Amanga, you can't see such thing. You can't see such thing. Kodwa uyakwazi ukubona ukuthi kunokuchitheka okwenzekile kulomndeni. Lokho you are allowed. Uyakwazi ukubona ukuthi hayi kulomndeni khona abantu abadlula emhlabeni kodwa bangalele ngokuphumula. Lokho uyakwazi ukubona. Lokho uyakwazi ukubona. Uyakwazi ukubona ukuthi ayingeke kunezitha eseyivukile ezilwa nalomndeni kanti lezi zitha iphunga nazo zidonse eduze nasekhaya. Lezi zimpi zidonsa phakathi ehlobeni. Uyakwazi ukubona ngoba indlela ekuhamba ngayo kodwa leyo ukuthi kune ID yakho sorry so ma ukuthi ukwazi ukuhlola ID ngitshela nathi team ngihleli nawo la. Ngeke ngiyiveze manje ngizoyiveza mangena umuntu ithi qa mase sikhetho yedwa sithi isho kalo ngizobe ngibambe kanje mina iID card uyisho mase ngithi sibothi ushaya yona yini abakhuphula abantu madoda kanti baphi labantu benu enihlezeni ithi bayaqeqebula bayahlola baveza yonke into baphi namhlanje lethana abantu kanti ziphi lezi inyanga zenu enanithi niyazazi itheke la ikhona ngimemezelile itheke uyisho ukuthi hayi no naku ngikhona akekho umuntu la othi mina ngiyahlola king osa requestile angiboni umuntu la akho ngisho fonayo ke uyabona akho ngisho fonayo ke othi hayi king ngicela ungi-add evidweni ngikhona inamba 0798130260 akho ngisho fonayo ngoba yindaba ashamadamana amanzi sikhathele bafethu abantu bakithi bethi bethwele kanzima lebekhona bethi bebhekene uyazi bafethu ukukhulisa izingane uyazi futhi ukwakha umuzi uyazi ukumaintaina imoto uyazi kuba namaphupho engafezeki istress yonke iyodwa mase kuqhamuka umuntu kunokuthi akulekelele kwi-stress avela afika edisakhe istress akutshela into engekho umhlaba manje usuzohamba ngalendlela eqondile manje yonke into manje na kumele ibe nobufakazi manje yonke into manje kumele ibe neproof ngoba even bona abantu manje bengabe beyenyangeni noma niza kumina uzofuna umakhanakhanda fika ungitshela uthi King Bhaka ngifuna umakhanakhanda into engifuna ukuyiachieve ile mase mina ngikunike assurance ngithi hayi umakhanakhanda uzoyenza lento oyifunayo uyabona ifuna ngikunike assurance ngoba njengamanje abantu selehluphekile abantu bakhokhile kunabantu abalahlekela ma100,000 o 300,000 ofona umuntu anikeza inyoni kanti inyoni iyayidlalela nje uthi ubheka le ibithi inyoni eyingishayileke namhlanje umuntu uhlukane nemali at the same times ithemba lakhe ekugcineni uzostresseka kumuntu mawufika nje manje mfethu ufuna kwenziwe ideal and lento ngizoyilwa ngizoze nginqobe ukuthi akwenziwe ideal ukuthi lo usizo olufunayo uzoluthola bengabe umuntu kuthiwa uzoluthola usizo qede ekugcineni wangalithola kwaze kwaphela unyaka lokuthiwe linda ufuna ibuye imali yaloyo muntu ngifuna ukulwa leyo mpi mina ngimela abantu la futhi ngizoyilwa lempi ukuthi ngiyilwa bengithuka abanye ngiyilwa bengigwaza ngiyilwa bengisongela ngiyilwa bengithumelela ngabantu ngiyilwa benzani kodwa ngizoyilwa ngoba ngifuna ukuthi umuntu angathatha 100,000 200,000 awulahle agcina umuntu eshawa istress sokuthi hey ngangithi ngifuna usizo ngalahlekelwa imali yami akifuni lonto mina ngeke baba ngisho uhulumeni ekhona kumele ngabe naye uhulumeni naye uyayilwa liyonto ukuthi ayingathathwa imali yomuntu ngoba nakho etshelwa into engekho akekho umuntu ongakwazi ukwenza lento engenza manje ngithi uma kukhona umuntu othi ukwazi ukuhlola ashi ID
akaveli la akuveli umuntu bese kuyithuba leli lokuthi usigujana le khona akayiprove right ngoba abantu sebekhuluma kakhulu ngaye sekwenzeke yonke into sebecomplain kakhulu abantu sekuyithuba usigujana ukuthi akaphumela obala ke manje athi yazi mina ngaphela ngiyahlola abantu badlala ngami awuthi ngikuhlole le King Park and bengizomvuma namhlanje belu usigujana bengomvuma laba prophet laba boba nomkwena omqiwe bonke aba prophet labo bese kumele benzeni basebenze nanti ithuba ngoba lalela lana impatha ezoqhubeka yona iloku ibiza amagama abantu ithi ngibona ubhuto washona owakuthiwa ubani usifiso lalela la ayikho lonto le ikho lonto le mawuthi khona la bengizobabiza la ngifuna ubabona usho ukuthi obani awukwazi ukusho umuntu ongasaphili osashona uhlule ukusho umuntu ophilayo bapha abantu abeza abantu awungiphela awe nango umuntu ongipha wona lo 10k mina King Park ngifuna ukunikhombisa abafethu ukuthi imali zenu nizilahle kangakanani nidlala amaqola ngifuna ukunikhombisa ukuthi ama radio adlale ngomoya wabo kangakanani benikeza amaqolo ukuthi exploit wabantu ukuthi yini eyayikade ihlula abantu basema radioweni umuntu bethi ukwazi ukushiya ID number uvele wena content producer uthi before uyohlolela umuntu emoyeni ID number awuqale ungihlolele le yami ID number ithini ahluleke kushe yakho bese uthi awuye emoyeni nahlulwa yini ngempela kwaphela umuntu bethi mina ngikwazi ukubona ID muprove ayifethi lalelake nansi yam ID yabona ake ungitshele awungitshela amagama ami ukuthi ngubani ngoba ngizwile ubabize redweni awungitshela wami nihlulwa yini nani bo content producer benihlangene nalama scammer lawa scammer abantu zinja kwayinina bo content producer benihlangene nalabantu abascammer abantu ama radio nje ake ababhizi iRadio mina engisayivuma nengixoliselayo makhona iphuthe yalenza ukhozi FM ngoba ukhozi FM egcineni lakwazi ukuma lwathi ayikho lento ehlolwa la ukhozi FM lalukhona mina likhombise ukuba ileadership under ubuholi bukaSibongi angicabanga uSibongi ingcobo noma uSibongi ibani kodwa under ubuholi balo Sibongi ukhozi FM likhombisa ukuba neleader lapha kuSibongi Cause FM lama bathi hayi asikwazi impela ukuhlola thina okwethu ukwenza umsakazo kodwa uyabona ke lento ehlolwa la amasimba ke lawo into engekho le asafuna enyoni ezohlola la lavimba ukhozi ngiyakubonga mina ukhozi lapho ukhozi baba likhombisa ukuthi makuthiwa ukhozi olumaphiko eliqongqotha zonke emhlanje kumina ukhozi luyiprove ipoint baba hayi keminye imsangano leni abantu bebeze balale khona e-studio umuntu alale khona lale khona umuntu ehleli lo munye umuntu bebekukhuma into engekho goqwa abantu zibuye zibanjwe ezinye ingcingo kubuye kufakwe ezinye ingcingo zibanjwe ezinye ingcingo kufakwe ezinye ingcingo kufakwe ingcingo vele ecushiswe kulayini ngoba kusetshenzwa ingqondo yomuntu umuntu acushiswe yabona umsakazi apresse avundulule umuntu ocushiwe umphakathi uyitshela ukuthi wazi wahlola umuntu kanti ubecuphile umuntu umphakathi uyazi maqedwa la uno 10,000 wakho ephaketheni zinja nakho namhlanje khona mina la ngithi mina myself angikwazi ukubiza iID number yomuntu ngoba yindaba akuvumelekile lokho ngokwasemazulwini abasemazulwini angikwazi mina King Park lalela ngikwazi ukubona ukuthi izwe lizohamba kanjani ngikwazi ukubona ukuthi izinyanga njengoba zithi ziye Moses Mabhida khona umcimbi ngeke uzwenzeke lowo mcimbi ngazitshela futhi kwaba yimina kuphela wahlola leyonto babe kupha abantu ngihlola leyonto ngize ngisho ngithi amadlozi enu ahlulwa yini ukubona ukuthi awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida ngomhla ka-30 September ahlulwa yini ukubona mina King Park ngayibona leyonto mina kumele ngabe mina ngithi hayi i-ID yashawa ngithi ayishawa ingoba ngiyazi ngoba egcineni lento ezimcayi zisho yithini mina King Park ngahama ngathi umsholozi akekho ezingeni lokuthi akaboshwe ngoba ispirit samsholozi sihambisana namaqabane alala amaqabane makuboshwa umsholozi umhlaba ungenzeka noma yini kwasho mina ngathi umsholozi ngekaboshwe ngaphinda ngathi uSirila Maphosa right wrong enjalo kodwa ubaba wethu ngathi ubaba wethu siyathanda noma sithandi kwathi hayi umthetho South Africa uthi wonke umuntu abafani ngase ngibuza umbuzo ngathi mawuyibheka wena niyalingana umsholozi makuthi umthetho nje uthi asilingane ake uyibuke wena
ubuka former president mawuyibuka esibukweni shiya umthetho uthini mawuyibuka esibukweni uyalingana ne-former president awulingani so musu ukuyikhohlisa ke nawe baba ngoba manje kogcina lokumanipulate umthetho ngoba kwenzela ukugoqwe wena ngoba wena ufuna ukuthayima ngomqondo wakho you know you don't use your medulla oblongata properly. And you know, we can't always keep on teaching you the one and the same thing. Sometimes you need to be brave. Sometimes you need to be brave. Sometimes you must see things coming for yourself. Because we can't tell you everything, because we've got a lot that we need to handle. You've got a lot that we need to handle. Mawibuka nje wena uyalingana umsholozi. Ngayisho leyo nto athebe ngabe sulwa uthe umsholozi bengabekhishwa phambili kulento ebemgqigqise court. I mean ebemgqigqise ejele. Mina ngiselebrateile mina. Msebenzile mina kwaphinda inyoni ngasho ngathi labantu ababoshela icala sezomeyiwa bazodedela kwathi hayi sekuthiwa uKelly Khumalo wayeqhumana nolunye ucingo nesinye isigebengu ngaba nganitshela ngathi indlela imimoya edlala ngawo umqondo ukudidisa into eyenzeke endlini kuyadidisa manje kulast focus ithiwa ukuze ngaconcentrate to the real core of the story so they need to divert it to something else. That's mina no I cannot mina ngona umoya ngiyile angiyile and ngithema ngisho leyo nto namhlanje nansi isiyaqala manje isiyabuya lento manje ebese abantu bethi Kingphaka wathini nangu uKelly ezoboshwa ngoba kuthiwa ucingo lakhe laqhumana no accuse kunjani namhlanje ngaphinda ngathi mina niyathanda nithandi upresident wethu uzoyithatha i-second term bathini abantu Bathina ba imini okhuluma ngalezi zinto lezi ezisuke zimeja baba imini engikhuluma ngalezi zinto lezi akekho umuntu okwazi ukuma la azokhuluma ngento engakenzeki azokwenzeka it's only me Noma futhi kuyimina futhi engithi ayikho lento yokubiza amagama abantu abashona baba there is no such ayikho lento yokuthiwa uzohlola ku-ID bengabe khona mkhuphuleni imini owahlola ngathi Goli ngibona usigujana ehlebhanoyini ebanjwe inkunzi ehlebhanoyini wafika usigujana washo wathi hayi bakhona vele abantu abaqhamukile bayidonsa imali ephaketheni lakhe kodwa uwababamba wa confessa lona ubani ongabona lonto ubanjwe inkunzi ebhanoyini ubani ongabona lonto ubanjwe inkunzi wehlebhanoyini ngasho into eyenzeka la kuma corridors ikhanjwa ngasho into eyenzeka kufika kuma reception ehotel ukuthi ehotel reception kufike kwenzeka ukuthi kwakusho mina ngazokhuluma ngejacket eyomfana ejacket yomfana ngathi le jacket aodwa endaweni ethile njengamanje sebeyabashintsha manje bawenza ama fake nangaphela kunjalo zingakinte ngishilo mina nangaphela umfana waqhamuka 1 week down the line wazothi hayi ngampela ijacket yakho beseqhoshiwe ngampela ama jacket bawenza kanje bangivuma bathi hayi inkunzi Kingphaka lento yokuhlola mina angigcini ngokukhuluma emakhoneni mina mangikhuluma ngento eziphethe isizwe mina yimo okwazi ukuhlola mina ngixoxele ngempilo ya noma ubani ukuthi impilo yalo inje mina ngeke ngahlola mina kudujula iphoyisa eGoli edubulene kade ephuma endaweni ebumnandi ebusuku eGoli lapha ngakhuluma into amaphoyisa angakhona ayifeza i-phone number athi utholakala kanjani mina ngikhulume ngomakhosi khoza mina bemqambela amanga bethi wathwala ngamcheka ngabothi akazi lutho ngokuthwala it just that nje ushawa nje abantu befamily ngenxa yomona futhi sebeyasebenziseka izitha zakhe ngakwazi ukuyihlola leyo nto mina ngayihlola leyo nto mina ngathi umakhosi khoza akazi athwala akazi ngisho ukuthwala ukuthi yini okunalokho umuntu onjani umuntu oyifundele umuntu ohlakaniphile ingakho ebizwa ngo-doctor umuntu ohlakaniphile uphusha into ayenzayo iyaphumelela noma ngenzani iyaphumelela so mawulo umuntu onjalo okunalokho futhi ngasho ngathi uyena futhi ofukile izingane zakho bo bayifundisa izingane zakho bayifundisa ngoba uyakholelwa kwimfundo ngihlola leyo nto namhlanje uzotshela mina uGabadiya uthi contact kubiza ID yomuntu ake uyibize sizwe napha abafana bami ibize sizwe angeke ngisho yedwa umuntu la angeke ngisho yedwa umuntu
ukwazi ukubiza amagama abantu abafa ukuthi khona umuntu owafa kwakuwusibusiso usibusiso wafa kulungileke asingabiza abafili angibizi napho osisila nensizwa ake ungitshela igama lalensizwe engizoyibiza ukuthi ubani igama layo eluki ID ulibize mase ngicheck ID ukuthi yona yini sikhathela ama scammers la futhi sek ngeke phela baba la lonto bebengayenza ngesikhathi somkhulu ngoba vele impilo yethu thina abantu abamnyama ibi under disadvantage yabo so we are no more under disadvantage manje we are no more under disadvantage yabo if thina we don't fight for our spirituality, if we don't fight for our God, if we don't fight for our ancestors, who's gonna do that? Who's gonna do that? Because it doesn't necessarily mean ukuthi abekho abantu abakwazi ukuhlola la ngaphandle. Bakhona abakwazi ukuhlola, kodwa nabo lebekhona. Bayazi alibizwa igama, alibizwa isibongo. Mawuthi uyalibiza wena, ngena kulayini. Noma ungifonele manje 0798130260 igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi lupha kudakwa yini ngengibale bhuqabhuqimiza abafakazana ngothanda lemetshise thutha ngihambe futhi imini qhamu uqakile sazoshtuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga pane ngunogwajobhajwa ayikholule kufaka amakhanda khanda indlondo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngcwele ngabhubho esikutshana bekhupha amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngimthanda ngize ngithande ngisho izitha zami ngoba nalo ngithandayo wake waba isitha sami ngelinye ilanga namhlanje useyangithanda uyabona nalo ngangithandi ngelinye ilanga uyongithanda ngoba nalo ngithandayo wakwaba isitha sami nalo ngangithuki ngiyamthanda ngithanda nalo ngithukayo ngoba nalo ngangithuki wake wangithuka ngelinye ilanga kodwa namhlanje akasangithuka usekhuza abangithukayo hamba kanjalo lento thani athi umuntu hayi ngiphaka yindaba uthanda izitha zakho ingoba izitha zami ngizithanda impela ngoba kuthiwa convector laba ngine power phela mina ipower yami ayisho ngibulale mina ayithi ngibulale kodwa ithini ipower yami ithi ngithe ngisadle ezinye ngadle ezinye ngathi ngidle ezinye ngadle ezinye okulwa nami anguthathe ngoba akuqondi bese kwenzakalani ipower yami ikwazi ukusebenza nayo uthi nje gcigcigcigci kancane lapha ya ibise iyangena endleleni umuntu mase siyabambisana mase kuyanqotha hamba kanjalo le ndaba akufoni umuntu manje na kuyophela 30 minutes akufoni umuntu uyophinda uthini kumina na kuyophela 20 minutes ngithi mina othi uyahlola nansi number 0798130260 akafone manje bese ngimedda la kwivideo ngimedde kwivideo manje ngimedde kwivideo manje noma ubani othi uyahlola ukwazi ukusho iID njalo ngithi mina kangenele kwivideo mangakwazi ukusho iID ngiyeke ungakwazi ukubiza amagama abantu ngiyeke vele ngikunye nawe ayibizwa leyonto baba ngokwangane ayibizwa baba ngokwangane baba uyafanekselwa ukuthi umuntu kanje owenza u1 no2 no3 no4 uyafanekselwa ngoba yikho into engabonakala kodwa kushiya ukuthi ukhumbulani ingcobo wenza ukuthi ayikho leyonto yikho leyonto bapha abantu babizele madoda angeni umuntu la angeni umuntu la manje ngeni umuntu la kanti bapi labantu abahlola baze bakhale bapi labantu abahlola baze bethi ngiyeza athi umuntu ngiyeza eGoli ngizobe ngihlola ngiqeqebula ngiyeza eCape Town ngizobe ngihlola ngiqeqebula ngithi naka abangene manje umuntu akayiprove right bafethu ngoba asikho isitha sa forever mhlambe nawe cabanga ukuthi angikufuni ukuthi angikufuni ngikukhonzile amangi ngingawafuni uma ngasungene ukwazi ukuprove wena ukuthi imino namanga bengabe ngithi wena unamanga kusuka namhlanje mina will respect you for the rest of my life I will respect you for the rest of my life kodwa once wagcina ungangenanga la ungaphindi wenze lamasimbo ukuthi uyohlola usho ama ID number uyohlola usho amagama abantu ungaphindi wenze lamasimba ngoba wenza lawo masimba lawo wathi usho amagama abantu ngiyongena mina baba same time Facebook it nansi lenja isibaqalile
kuphelile njengamanje ukuthi lokhambe kuqolwa abantu lana ngoba ukuqola ikona kuqola lokho ikona kuqola lokho buka manje thuthi ngulami kanti bengifuna ifone athi umuntu bengenje athi king mina ngiyahlola thuthi ngulami manje thuli la ngifuna ukum-add umuntu bambona abantu thuli manje ithenya ngoba uthi mawukhuluma la thiwa hayi unomona thiwe hayi unjena thiwa niyayibona lento madoda thuli thiwa hayi unomona thiwa hayi kunjena thiwa hayi wena wabanjani hayi wena ubafunana abantu awubayeke benze izinto zabo ngithi ngibayekileke abaze izinto zabo manje abenze izinto zabo manje basazenza futhi na silungisa izinto manje baba ngeke lokuthiwa usibani akazwani nobani nami akufanele bekhona umuntu ekuthiwa ngizwani naye kodwa amanga hayi baba ngisoze ngazwana namanga khohlwa kodwa umuntu nje baba mawukuthi mina bengi-wrong mangithi umprofessor othile unamanga mangithi usigujana othile unamanga mangithi inyanga ethile unamanga ngi-wrong mfethu ulalela la ngifuna ukuxolisa ngize ngiguqe ngamadolo beke nje washo lama-ID number labantu abala ngizoxolisa mina baba for the rest of your life baba mina I will be bowing to you. I'll be bowing to you ngoba ukwazi ukwenza into engakwazi ukuyenza mina mawungangena usho i-ID yomntwana lapho ngaphezulu kwami kwalowo level 7 enguwona ngavele ngehle nje ku-level 1 wena unyuke same time uye ku-level 7 ngoba uwenza into engakwazi ukuyenza shuthi power nasemazulwini mabethi lento ayishiwo kwakudlalwa ngami ingrambe ingaka engayinqoba kanti ngangiyinqobela ukuthi ngitshela into engekho ngoba kwashiya ukuthi ngiyobona izinto ezingakenzeki nami ngangifisa nami ukuthi nami nje ngihlala kanje ngivela umuntu ngimbuke ngisho i-ID kwathiwa le nto ayenziwa nhlobo hayi ukuthi khona okwazi ukuyenza ayenziwa ngatshelwa kwathiwa yenziwa into abangayenza abantu bangadlala abantu ingqondo wena masuyitshela ukuthi yenzekile kanti cha yenziwa nje uma uthona yenzeka wena izinga owadlalwa ngalingqondo waphendula ukusidididi wayitshela kwenzekile awuyazi i-research abayenza awuyazi yabayenza i-research awazi nalo muntu ababemhlolela babeqhumene kanjani yuwe wena usidididi nje wena nali ithuba manje bandle isono baze bayabancenga bandle abalandeli bakhe bathi awuphela ungene emkhulu awumkhulu naku sishanendlu mkhulu awungene phela mkhulu siyakuthemba mkhulu awunake yambona abantu uthi awungene bandla mkhulu wethu siyakucela mkhulu wethu awungene bandla hayi ngeke azangena uyazi ukubeka kade nirobha nje uyazi ubenirobha nje uyazi ubenirobha nje into esingenzeka manje ukubona mawukhuluma amaqiniso kanje khona abantu afika ahlabe ngqo enhlizweni kube ngathi umuntu angakuthuka kodwa angazokuthuka ngani kube ngathi angakuvala umlomo angazokuvala kanjani ukufisa ukuvala umuntu wakwahamba nomuntu baba uye emcimbini afika aphoxa ungazi ukuthi uzomvala kanjani umlomo nami nje khona abafisa ukungivala umlomo manje inkinga ngivalike kodwa lento yami hayi ngeke guys ngeke ifana nento yasejele yenombolo uyabona isigebengu baba esaphakama ejele sashawa baba saye emakhulukutho yabona sayithatha inombolo mase uqhamuka wena sewudlala ngayo kunomuntu owayifela baba angakubulala manje lento le yakamoya baba uyabona ama level awu7 engiwahambile bengimnandi benginqotshwa bengibhekana nezimpi futhi uyabona mase ngifika esigabeni sokuthi sengisesigabeni sokubona into engakenzeki kodwa ezokwenzeka nokuthi lento ikhona noma yikho leso sigaba sasingelula baba ngeke nje urawundi kabili kathathu ensikeni ugidi urawunda bese uthi uzoprofetha leyo nto khohlwa baba engekho leyo ukunqotshwa izingqinamba angisho ukuphuza igazi lenkomo negazi lembuzi into encane leyo nqotshwa izingqinamba mangithi mina ngihambile ngibonile ngizenzile wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholotha betshise ithuluza ngahambi nalo ngilifica ensimini awucabanga nje makuthiwa ngene ebhanoyini ngihambe ngihudula ikhumba hleli nabelungu lapha ngiyaphesheya yabo angihambi nethuluzi mina mangiyaphesheya ithuluzi kulifica khona phesheya mangiphethe umakhanda khanda nje
leli bhodlela lamakhandakhanda ngiphethe lona ngiqedile. Mangiphethe makhandakhanda sometimes induku yami ngiyayishiya. Ngiqedile bakhona makhandakhanda bazobona laba mhla ka14 esiya nabo lapha ya emcimbini iKing Bhakazi festival. Nizobona ukuthi amandla amangakanani. Niyobona manibona idamu lami. Niyobona manibona iHoly Mountain. Niyobona manibona imakhandakhanda house. Niyobona manibona imakhandakhanda stone. Ila niyosho khona. Ngifisela nawe lapho ukhona ukuthi uNkulunkulu akusize akwenze uphumelele ukuya lapha emcimbini. Bese kuzothi bonke laba abayobe bezoba nomakhandakhanda bezobathenga for the first time nalabo abanabo abafika mhla ka13 ngiyosebenza koze kuse. Ngosebenza edamini nabo, ngisebenze emakhandakhanda stone, ngisebenze kwiHoly Mountain nabo, ngisebenze endlini emakhandakhanda, ngiyosebenza koze kuse. And ngiyacela bengabebeza abandla, ningiphathele nje, ningiphathele ama camp chairs. Umuntu lo muntu ngicela be nayo camp chair yakhe. Thola ama camp chairs nje, mase ungitholela nocansi ongakwazi ukuhlala kulona ucansi. I-camp chair nocansi. Ma ungitholela liyonto ngoba ngenze ngibuye ngikhohle ukuyisho le message. Uthola i-camp chair, mase ungitholela ucansi. Indlela sobesebenza ngayo ngoba sobe sishintsha ama location. Masiye edamini sidinga ama camp chairs. Mase siya kumakhandakhanda stone sidinga icansi. Sesiya kumakhandakhanda Holy Mountain sidinga icansi. Angena i-camp chair lapha. Angena i-camp chair lapha. Ngosebenza koze kuse. Ukuthi niyobe nu 2000 elomakhandakhanda ngiyosebenza koze kuse. Tshela ke mina ngoba ngithola imithwalo yabantu ngezinga eliphezulu sebeze bafika edamini. Ingakho kade le video bengiyiposta ngihleke ngaze ngafa. Hlengaze ngafa sengibona amadoda awu ichap yami leya sebejikele bodwa isisho hey ngoba ngezwe kuthiwa iboshiwe nami ngakuzwa lokho bexabana bodwa ukuthi yini indaba ongangibhekanga ngejele athi omunye bengiyibhizi ukuboshwa cha yaboshwa ngempela ichap leya nje mayiqala dila nami ukuboshwa nje yaboshwa ngempela ayiqamba manga yaphinda futhi lapha la ihlala khona eMayville bayazi umakhelwana baseMayville la ihlala khona ichap bayazi ukuthi kulezi insuku nje idlule kube nempenkulu kulwa yona lapha yana noma stand nabantu ebehamba nabo kwashawana kwaphihlizwa imoto uyabona kwalinyalwa ngiyakwazi lokho abaseMayville nje bayakwazi lokho nawo futhi ngoba ifihli izonitshela one day inikhombisa ukuthi ilimale kanjani nabantu ebehamba nabo lapho kunesiphithi nje esenzeke eMayville leso siphithiphithi ngicabanga ukuthi sona esenze le chap iyabona ukuthi lokhu ngiqale ukududula amazwi ngigxeka uKing Bhaka nginezinkinga ayikothi leqiniso man ngiyaqala mina ukubona umuntu oneqiniso kanje ovela ithi bhalito lokhu ngiqale ukuzama ukududula uKing Bhaka nginezinkinga ningithembise u1.5 million hey uyabona uthe bethu bethe so 1.5 million ngavele ngahleka ngathi yabona ke hayi vele ngahleka ngasho ngathini mina abathini ibona kunjani makunje yabo umehluka into zakhe bengabe zikhuluma uzikhuluma fani kodwa hayi yona message kampela bengabe nje ulapha kuMayville even lebehlala khona umuvile lebehlala khona uxabana namastand wathi hayi ngeke ngicela ungihambele wasethola futhi enye indawo ke use kwindawo entsha uyabona umuvile from leya waya kwindawo entsha ube nenkinga ngaphela kodwa ngithanda nje ukwazi ukuzihlisa kwakhe nokwazi ukuvuma iqiniso nokwazi ukuvuma induku wathi uyawabona amandla kamakhandakhanda ngoba ngiyamkhumbula egxeka idamu lamakhandakhanda angazi lifanisa nani vezi kodwa inkunzi leya hayi inkunzi leya ichap bafethu ziningi into ebefuna ukukhuluma ngazo bengisalindile ngithi abantu bazongena abangena abantu ngicathi ningizima Afrika umhlaba wonke niyabonga ukuthi kalani bafethu ngiyabonga kakhulu ukuthi bengabe nginicela ukuthi phatha nama ID enu nize ngoba bengifuna ukuprove lento ngiyabonga ukufika kwenu uzophathela ubala ya ngiyabonga amadoda ukufika kwenu kodwa ke abantu iningizima Afrika ibonile nabaphesha kuyilwandle babonile lento ehlala ihlolwa kuthiwa kushiwa amagama abantu ama ID nibonile ukuthi ayikho leyo nto kodwa ke
angiyeki ke manje ngoba bengangenanga angiyeki sengizobheka ukuthi ithini next step beke baqhubeka bathi babiza ama-ID babiza amagama abantu khona indlela futhi ngizobuya ngayo bengabe bethula futhi bengaqhubeki ngaleyo nto ngeke ngize ngibuye ningalona ithi buya phela ke ngibhaka bathi ngizobuya ngenye indlela naye ready ngoba bengazi mfethu lena bazobaleka kule khona ke enye indlela beke nje weza umuntu ethi uyahlola ukubuza amagama abantu ngicela ungisendele ilink yaleyo nto mina ngiyokwenzani mina ngiyoyisebenza ngenye indlela umuntu beyihlolela nje ukuhlola okujwayelekile anginankinga nokuhlola okujwayelekile kodwa umuntu mayehlola bese eveza ukuthi akakwazi ukuhlola ngokuthi aqamba amanga angekho I've got a problem phela mina ngasho ngathi ngimela abantu mina ngasho ngathi ngimela abantu mina bafethu ngiyanicela nini nidayisa utshwala ngiyacela lapho nikhona mayikhona indlela mfethu ngicela uyizame license sizwana zama license kuzokusiza lokho ingona phakathi uma ungakayizame license kunokuthi uthathe u10,000 uthi uyakonika inyanga ethi izokwenza amaphoyisa angakuhluphi njengoba udayisa ungenayo license ngicela mina uthathe lo 10,000 wakho ubeke uhambe uyofuna isite la uzokwazi khona ukudayisa utshwala uthole license uma ungayitholi la ukhona license shuthi kunama challenges mhlawumbe ungasemgwaqweni ungasesikoleni khona umunye odayisa utshwala kunezingane kwabacimi phathwe bizi abantu shuthi kunama challenges akhona nje mfethu yabo save leyo mali ungayithathi imali elako 10,000 uthi uyonika umuntu ngoba uzokuvalela amaphoyisa awavalwa kanjalo indlela mangabe mfethu usapatanisa ngoba nawe leli business lakho uyalizama naba kwethu phela ngeke ngize nginilahle enzani mayisefikile amaphoyisa ezothatha utshwala bakho noma ezokuhlukumeza ngicela ungalwi nawo ngicela ukwehlisa umoya bese ukhuluma kahle yabo uma ngabe kusafika amabili ungawabhampeli amabili nabo abantu nabo uyabo khuluma kahle nabo bese ke kuba njalo mangabe kuba njalo bazobona ayikho imali oyenzayo yabo nabo ke phela abantu bazozama nabo ukuthi bebedlula bangaloke bekuhlupha njalo bayakubona nawe uyayibhatanisela kodwa lapho babeka umsebenzi wabo engcupheni uma ngabe bezo event izobona idlula ingakusebenzi wena kodwa ke mangabe nikwazi abantu futhi asiseke kwamaphoyisa into samaphoyisa khona ukuhlukumeza umuntu ukwenza umthetho ukuthi ube effective yabo so ungalwi nephoyisa uvele wena usephutheni ngeke babona abantu mangabe sefa amaphoyisa bezothatha utshwala uthola ukuthi amaphoyisa ayabahlukumeza abantu nomuntu useyalwa ingenzeki bafethu nani maphoyisa lani khona siyindle eminyama siqhamuka kwe disadvantage bafethu labantu abayidayisela emalokishini bayazi versa kudayiswa ilasithi ingekho bafethu kodwa umuntu kuzingane zakhe lalidlile ngiyacela bafethu ukuthi please don't press hard ubona bafethu indlela ekuphantwa ngayo la ngaphandle ngelinye ilanga yobathola amandla ayithola isite agcina bafethu eyivula license ngiyacela bo captain lani khona bafethu ngiyacela bo colonel ngiyacela bafethu ukuthi bengabe niye emphakathini umuntu edayisa utshwala akadayisa ama drugs bafethu akadayisi nani utshwala nje bafethu ubhiya lo uno ama percent ambadlwana indlela azama ukuphanda ngayo bafethu ngicela nihloniphe lokho egameni nje lakhe ngibhaka ngoba labantu laba bagcina beyenyangeni bafethu ethi umuntu uyofuna umuthi okuvala nini ukuthi ningamthathela utshwala kanti phethu uyabo lapho leyo mali usiyayilahla unikeza izinyoni imali yabo uthi uvala nini abafethu kodwa lo mseyilahla ngicela nje ngeke nibaxolele bafethu uma kwenzekile ke unithi niyam advisor anga adviseki alwe nani belwa nani cha nami ngeke ngimkhulumele umuntu olwa nani angifuni phela mina kuliwe nephoyisa bafethu ngoba ngiyawazi amandla ephoyisa ngifuni nje mina kuliwe nalo iphoyisa ngifuna uqamba amanga bafethu yabo ngiyazi ukuthi makuthiwa senkingeni isayidini lakho usuthembele kanjani kulona usuthe ne kodwa bengabe lenza ubulungiswa ke kukuwena wrong ufuna ukulwa nalo sokhohliwe uzolidinga one day yabo so ilokho nje bafethu engusho ngiyacela majita bafethu ngiyacela bo colonel la kumalokishini mangabe nibothi lentwana noma lo mama noma lo gogo noma lo baba uyazamazama please don't press hard because
le mali abanikeza izinyoni yona ngeke bafethu. Umuntu ugcina engafocusanga ukuthi enze ilicense yelokhuzana yokudayisa utshwala, afocus ukuthi kunomuntu amkhokhela njalo, lo muntu lethi hayi amaphoyisa asefuna ukuza ke manje afuna ukuza letha, yabo, bese efikile futhi amaphoyisa amthatha utshwala athi hayi wena wenzanga kahle, yabo, manje kudlala ingqondo ngento engathi eshumi. Ngiyacela bo captain lapho nikhona, uNkulunkulu anibusise papa yini bafethu. Oh, nange ngikhumbuza ukuthi amathikithiki bafethu e-event engumhla ka-14 usungahamba ke nawe manje uye kolibheka kwaka pick and pay bani, uyabona nje pick and pay nje naka boxer shosho selikhona lapho 100% yaka pick and pay nje uthi ufuna ithikithi le King Baka Music Festival esemdiloko kuzokusiza lo ngoba uyothi ufika nje ngekulokhu njena uma emasangweni kwenzakalani uveza ithikithi lakho nje uyadlula uyakongena ngaphakathi mhla ka-14 kusu around ikhona bafethu. Mawufuna umakhanda phuthuma ufuna impela ngoba nje uzokusiza inumber 0798130260 and mawusomakhanda mfethu is not about product, usungena kwi-family wano makhanda usungena kwi-family, unelungelo ukufika kumina noma yinini, unelungelo ukuthi mase sisebenza ngoba nje alipheli isonto singasebenzanga egroupini ukuthi sokwenza kanje namhlanje kanje namhlanje ngoba siyalwa almost nje wonke amasonto siba nendlela esilwa ngayo ezahlukahlukene. Nawe thola makhanda ukuze ungene ethimini. Thank you so much. 0798130260 papa.